dom time news ti fulong pe ni biar ta than bang phi ni limen puja te rang pi lesenon biar tang ton pen arjek tha pini ni phai ingora ser ke bani ni pialam ni chinghon chenam mate karbila mera maya kurupo karlitang longkam teron kedam tang 2010 bosek ingora ser ke barni arong chevoilo rong thilu along tak la kurupo karlitang longkam terona phanchi ki modon arong ka chewai pini an ingdeng kre hini chok si kla ati ripi pendang lok kla aronari matum anta chikimo sai deng pon la son si rong thilu pathuak la malong ta karlitang longkam terona phan chikimo don labang so sai long karlitang longkam terona phan panong si hiljir setami sang pon laben bang so maya long aluhia man pe kache tong dun KACEM surja rongpar hirbang onteron amlokhi sport association president lapen penangan man kidotum chetong dun si chikimo asai pachun pon manjapen Sumitra Tiron P report Time News Tifu Ulan cho April ini Oh, lagi.